muri Tanzania naho burya hari ibice birimo abanyarwanda bya Karagwe nabyo kera byabazwa ku bwami bw'u Rwanda, ariko bakomokaga mu bwoko bumwe uburyo ntago babita abanyarwanda, aho ngaho babita abaha, ariko mu gihe za Masisi hari abaha, no muri ibi bice hari abaha. Ni bamwe rero nibibereka ko imipaka y'abazungu yaje itatanya bene Kanyarwanda. Tukaba dufite muri Kivu y'Amajyepfo abitwa abanyamurenge bari hakurya y'Ibuvira kubazi Kongo. Ninde wakongera guhungira Uganda? Duhunga ikiza. Ninde wakongera guhungira Burundi? Wakwakirwa nande? Ubundi twabura aho duhungira, ubundi twaba duhunga iki? Ninde wahungira Kongo? Murebe Bibiliya. Mwahungira hese? Duhunga ikiza. Ubundi twabura aho duhungira, ubundi twaba duhunga iki? Akarere twarakayogoje twagateye akajagari. Baraturambiwe. Ku Rwanda rwayogoje ngo ntirwabona aho ruhungira. Duhunga ikiza. Intambara y'98 twahemukiwe na bene wacu. Abo bagabo kubuye ko ari batatu. Zabivuga kugeza apfuye. Ruberguyu, Azarias, Nyarugabo yanyuze Brazzaville. Asigabwiye abana ngo iyi televiziyo yanje ntimukayikoreho. Nyarugabo. Ese ugiye ngo agiye muri gusa. Abana biwe mayisikoti babatwitse mu mapine. Urabona? Kabila yakoranye n'u Rwanda. Akoranye n'u Rwanda agera igihe agera muri periode yo kubasezerera ngo batari. Urumva wenda nimba ari kontra bari bafitanye. Yes. Abanyarwanda babandi barigendera. Icyadutangaje ni kimwe. RCD yuboni iyi nkubwira niyo nyirabayazana. None se Karaha yakurikiye abanyarwanda ari ministre wa Affaires étrangères agiye Ruberwa yabakurikiye agiye Nyarugabo yabakurikiye agiye. Abaturage bacu ntibakirimo abajenerali bacu ntibakiyoboye barakiyoboye. Dufite ministre dufite député. Perhaps mbwira leta na general w'umubembe cyangwa umupfurero muri bari bavuga yuko batwanga tutarabanyagihugu. Mbwira umwe. Mbwira ministre wabo, mbwira député wabo. Bariye. Mbereza abajenerali batatu bane batanu batandatu barindwi umunani 9 babapfurero bababembe. Tubafite abe numwe. Nimba ari benshi ni babiri cyangwa batatu ntabo. Twa dufite bangahe? Hafi 8. Abajenerali. Abakoloneli barenga 70. Mbwira babapfureruzi. Mbwira bababembuzi. Mbwira babanyentuzi. Mbwira general w'umunyentuzi. Mbwira general w'umunyentumwe. Mbwira koloneli w'umunyentumwe. Mbwira ministre w'umunyentumwe. Mbwira député w'umunyentumwe. Nakubwiye ngo ni ibintu batwambika. Ni mask yo kutwoza nk'ubwenge bugaragaza yuko turi abanyagihugu. In fact, nta nabandi banyagihugu muri iki gihugu nk'abanyamurenge. Mbwira umunyentu wabaye vice president. Mbwira umusenateri w'umunyentu. Mbwira vice president w'umubembe. Garura baravuga ati impamvu baduhendesha izo grade kugira nyine batwumvisha ko turi abakongomana ariko bashaka kutumaraho. Aho muri abo ba general, muri abo bakoloneli, muri abo banyamurenge bakangisha ayo magarade kugira ngo batumareho. Baratunaniwe kugira ngo babone trick yo kuduha amajenerali kugira ngo batumare. Baratunaniwe. Hari urugamba twagiyeho twebwe nabo kugira ngo turwane tubananire. None ngo babone yuko inzira yindi bashobora gucamwo ari ukuduha amagarade kugira ngo babone kudushobora. Ukubesha. Taho bihuriye. Ahubwo abamazwe imbaraga nabatayafite. Abatswe ijambo nabatayafite, abasuzuguritse nabatayafite. Abadafite agaciro mu gihugu nabadafite ayo magarade. Nso umuntu afite grade yiwe iramuhemba imwubakira inzu imusomeshereza abana ishobora no kumujanira famiye yiwe aho ashaka hose. Wamara kuvuga ngo barayimuhaye ngo kugira ngo bamwice. Umusirikare amaze imyaka irenga 25 ari mu gihugu. Uko ariko arakora gusa ari inzira zo kuvuga ngo nitrike gushaka kugira ngo bamwice. Bitabaye ibi bibazo abanyamahanga batera mu izina ry'uwo musirikare.
hari ubundi wakomeye nk'uwo musirikare. Abanyamurenge turi muri iki twabaye muri iki gihugu dufite icubahiro dufite igitinyiro. Nta muntu wadusuzuguraga. Abaje kudusuzuguza n'aba abanyarwanda uyu munsi batubesha ko baduhekeye amasezerano yo kuduhesha igihugu. Nibo baje kudusuzuguza mu gihugu. Nta bandi. Iyo batadushora mu ntambara z'amafuti z'urudaca. Uyu munsi ntabwo tuba dufite bino bibazo. Intambara zagiye kuba, zagiye guturika. Uzahinga bazinyagiye. Ku mupaka wa Kongo na Manyema. Izindi zaziri muri Manyema, izindi zaziri muri Kasai. Nubwa mbere mu mateka kuva abanyamurenge babayeho kuva abazungu batugiza abakongomani. Ibiraro zari bitaragira muri Kasai. Z'abanyamurenge. Kongo Central. Hari ibiraro z'abanyamurenge. Bandundu. Hari ibiraro z'abanyamurenge. Jewe nkazanje bazinyagiye imimbiriro. Kwibuye. Aho Sud Kivu gabarira na Manyema. Hari ubwo data cyangwa sogokuru yigeze haragirira. Ni politique, ni propaganda, ni ikinyoma bashaka kugira ngo bambike abantu babone uburyo badusenyera. Abahutu bundi mu Rwanda nta bahutu bahabaga. Abahutu babaga ari abaturage b'ibihugu u Rwanda rutarigarurira. Umuntu wese utaraba integrated, utaraba integre, utaricara u Rwanda ngo ashyitse yombi amenye umuzi n'umuhamuro ko u Rwanda, amenye intekerezo zihanga ubuhanga zarwo, amenye umushinga wo kurwubaka, amenye umunyarwanda ni kurikize filozofi cyangwa se intekerezo zihanga ubuhanga zishyiraho icyo twita umuhutu. Abahutu bundi mu Rwanda nta bahutu bahabaga. Abahutu babaga ari abaturage b'ibihugu u Rwanda rutarigarurira. Umuntu wese utaraba integrated, utaraba integre, utaricara u Rwanda ngo ashyitse yombi amenye umuzi n'umuhamuro ko u Rwanda, amenye intekerezo zihanga ubuhanga zarwo, amenye umushinga wo kurwubaka, amenye umunyarwanda ni kurikize filozofi cyangwa se biriya bihugu byose by'amajyepfo, Zambia, Mozambique, Zimbabwe na Malawi byahanzwe n'abasinga bafite igisekuruza hano muri Rutsiro, Lesotho, Eswatini na Afurika y'Epfo ni by'abanyiginya bo mu Rwanda. Aya mateka yo mugabo rero ariko Angeli ko noneho Afurika yose y'amajyepfo yagaburiwe n'u Rwanda totaloma. Bari abaturage bose bahatuye bavuye inaha mu Rwanda. Noneho reka ngubize zagenda ukoze amateka ugakurikirana bari abantu ba Philippe Nyusi ukabaza bitwa abantu buriya n'abana abanyarwanda se reka noneho bari n'abasinga ba hano muri Rutsiro. Baravuze ngo uwo munyamahanga muzana nta munyarwanda wari uhari. Ninde wari warababwiye ko ntari umunyarwanda? Imasisi ni Rwanda, nibyo dupfa n'abanyekongo. Jewe navukiye Masisi kandi narababwiye ngo tuzabiharanira kugeza igihe tuzabibonera, ariko nakuriye Rwanda.